Hakaway ni Jingshah Tynrah kali hakapor prabaji katsan minute ke step kat kenai trek uram hangar Japun Rio kabalaja National Highway 6 hakibenta Shillong Mail Pahamlang Riboy District haliang surak na Shillong Shikauti kawai ke Trok Clinker kebadan yu registration number NL01AA4672 kalai Tynrah kawai ke bos ke buket di Khynnah Skul Mount Zion Academy Bernie Hat kat kum ki pulet ke Riboy District long bakatai ke Trok lanya ada way brio bumtip uriu a bat kat badang wan na Shillong Lech kohati habala poi ketika ceka uklam la bentek la kam shu kali bakum tahu la Tynrah na dia ni ketika bos kebadan yu registration number ML10D5047 kebadangnya ilang syok juk kapang nagani ke Jingshah ka bos kala julor bat don ki Khynnah ki blaman saw bat snubok wei Khynnah layo jingtep ula khlatno apeng Jingshah smar ha arhi hospital Kyrwoh Meghalaya kibor pulet keriboy gidang pelong ke jingtoket bobria ala kenie bakila pentep bakila kamru yau tayunungnya Trok Hadien, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya